Të nderuar përfaqësues të medjave, të dashur qytetar, Bashkimi Demokratik për Integrim për 2 ditë me radhë po zbardh skandalin më të madh korruptiv të kompanisë së preferuar serbo-bullgare të Izet Megavin Mexhitit për lojra të fatit. Zbuluam që monopoli i Bixhozit në shtet i kontrolluar nga kompania private serbo-bullgare e ka financuar drejtorin e ri të llotarisë, Klimovski, me mbi 140.000 euro, ndërsa për vete kanë fituar me miliona euro në kurrizë të shtetit dhe të qytetarëve. Gjithashtu zbuluam që këtë përfitim, kompania e preferuar serbo-bullgare e Izet Mexhitit dhe Arben Taravarit e ka arritur me një kontratë tërësisht jo ligjore. Sot ju njoftuam për skandalin e radhës dhe të gjitha këto kanë vlerë qindra milionëshe. Qeveria, me nxitim për të rivendosur dhe siguruar monopolin e kazinos serbo-bullgare, e urdhëruar nga pronari serb, miratoi në kuvent një interpretim autentik që nxorri në sipërfaqe gjithë kriminalitetin e sponsorëve të Izet Mexhitit. Vini re absurdin. Deputetët kërkuan interpretim të nenit 7 të ligjit për lojrat e fatit, ndërsa qeveria u përgjigj duke interpretuar nenin 165 si dispozit kalimtare e të njëjtit ligj. Përkundër vendimeve të gjykatës kushtetuese numër 87 të vitit 2011 dhe numër 156 të vitit 2019, si dhe në opinionet e shumta paraprake të Ministrisë së Financave dhe Qeverisë, por edhe të opinionit të ekspertëve në këtë lami, qeveria dhe kuvendi monoetnik vendosën arbitrarisht që askush, asnjë kompani, nuk ka patur të drejtë të organizojë internet lojra të fatit që nga 1 janari i vitit 2017. Ky interpretim autentik nga 13 gushti i vitit 2024 njoftoi se kazinoja e preferuar serbo-bullgare e Izet Mexhitit ka organizuar në mënyrë tërësisht të paligjshme lojra të fatit online përmes platformës të tyre të internetit 2win.mk nga 1 janari 2017, kur qeveria është udhëhequr nga VMRO DPMNE deri në vitin 2024 duke dëmtuar shtetin për 10 milion euro. U bën thirrje institucioneve, prokurorisë, policisë financiare, Ministrisë së Brendshme, Komisionit kundër korrupsionit që të veprojnë menjëherë. Në mbrojtje të kompanisë private serbo-bullgare del vetëm vredi për arsye se Izet Mexhiti bashkë me Arben Taravarin janë vënë në shërbim të plotë të monopolit të kompanisë private serbo-bullgare dhe drejtorit të llotarisë Aleksandr Klimovskit në industrinë e Bixhozit sepse financohen nga paratë e tyre të pista. Vredi i mashtroi shqiptarët. Emëroi Ahmet Miftarin zëvendës drejtor në llotari, nuk i mbylli kazinot, nuk i mbylli bastoret, nuk i mbylli slot klubet, as edhe online lojrat e fatit, votoi kundër mbylljes së tyre në kuvent 2 herë rradhazi dhe vazhdon të shërbej verbërisht industrisë së Bixhozit. Ju faleminderit. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија. Демократската унија за интеграција 2 дена поред го разоткрива најголемиот корупцијски скандал на омилената српско-бугарска коцкарска компанија на Изет Мexhiti. Откривме дека коцкарскиот монопол во државата под контрола на српско-бугарската приватна компанија го финансирала новиот директор на лотарија Климовски со над 140.000 евра, додека тие за себе заработиле над 100 милиони евра на сметка на државата и граѓаните. Откривме и дека ова добивка, омилената српско-бугарска компанија на Изет Mexhiti и Арбен Таравари, ја има постигнато со целосно незаконски договор. Денеска ве известуваме за следниот скандал и сето тоа вреди стотици милиони евра на граѓаните кои се злоупотребени во овој договор. Власта во брзање да го врати и обезбеди монополот на српско-бугарското казино,
по налог на српскиот собственик, во собранието одобри автентично толкување кое на површина го извади целиот криминал на спонзорите на Изет Меджити. Замислете го абсурдот. Пратениците побара толкување на членот 7 од Законот за игри на среќа, а владата одговори со толкување на членот 165 како преодна одредба од истиот закон. И покрај одлуките на Уставниот суд број 87 од 2011 година и број 156 од 2019 година, како и во бројните предходни мислења на Министерството за финансии и владата, како и во бројните мислења на стручните лица и експерти во нашата држава за оваа област, моноетничката влада и собранието арбитрарно одлучија дека никој, ниту една компанија немало право да организира онлайн коцкање од 1 јануари 2017 година. Ова автентично мислење од 13 август 2024 година обзнани дека омиленото српско-бугарско казино на Изет Меджити целосно нелегално организирала онлайн коцкање преку нивната интернет платформа 2win.mk од 1 јануари 2017 година. Кога владата била предводена од ВМРО ДПМН, се до 2024 година оштетувајќи државата за десетици милиони евра. Ги повикуваме институциите, обвинителството, финансиската полиција, Министерството за внатрешни работи, антикорупцијската комисија веднаш да действуваат. Само вреди ја брани српско-бугарската приватна компанија, бидејќи Изет Меджити заедно со Арбен Таравари се ставија во целосна услуга на монополот на српско-бугарската приватна компанија и директорот на лотарија Александар Климовски во коцкарската индустрија затоа што се финансирани од нивните валкани пари. Вреди ги измами албанците. Го назначи Амет Мифтари за заменик директор на лотарија. Не затвори ниту едно казино или кладилница, иако тоа им беше една од главните точки во предизборието и ветување кон нашите граѓани. Дури не ги затвори ни онлайн коцкањето и секако 2 пати поред, да ги посетиме граѓаните, како вреди и постоечките пратеници и претhodните пратеници од оваа коалиција гласа против нивното затварање во собранието, како и продолжуваа слепо да им служат на коцкарската индустрија. Ви благодарам. Орнони се кени да пиќе. Ви фалим делично.